Reka ngusubize kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza huri kuri iki biganiro n'amakuru tukugezaho 5 kuri 5. Twakubwira ko tuje kukugezaho amakuru abavugwa hirya no hino mu isi, n'amakuru agezweho aka kanya. Rero twakubwira ko u Rwanda rwasimbuje abapolisi mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa. Turaza kukubwira ko kandi u Rwanda rwungutse n'ubundi mashini zo kwita ku bana batavukiye igihe. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko FARDC iki ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyamaze kohereza drone zayo z'intambara hafi y'umupaka w'u Rwanda n'iki gihugu. Agato kandi Somalia ishobora kwinjira muri EAC muri uku kwezi, ndetse amaze kumenyekana abahanzi bazitabira cyangwa se bazahatanira Grammy Awards. Agato kandi ikipe ya Zimbabwe yageze mu Rwanda gukina n'Amavubi. Ikaze rero utari wakora subscribe, ukore share, ikindi utere comment mu biganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Ikaze. Twakubwira ko rero polisi y'u Rwanda yasimbuje abapolisi n'ubundi bagize itsinda rya rwa FPU 3 mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Central Africa buzwi nka MINUSCA. Iri tsinda rero rigizwe n'ubundi n'abapolisi 180 ryageze i Kigali kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 Ugushyingo 2023, riyobowe n'ubundi na Senior Superintendent of Police Desire Kanyamagare. Rikaba n'ubundi ryari rimaze igihe kingana n'umwaka rikorera hitwa Bangasu, ni mu birometero bisaga 720. Reka tukubwire ko polisi y'u Rwanda yasimbuje abapolisi bagize itsinda rya rwa FPU 3 mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Central Africa MINUSCA. Iri tsinda rero rigizwe n'abapolisi 180 ryageze i Kigali, ndetse twakubwira ko ryari riyobowe na Senior Superintendent of Police Desire Kanyamagare. Rikaba ryari rimaze igihe kingana n'umwaka rikorera n'ubundi mu birometero bisaga 725 uvuye mu murwa mukuru Banki. U Rwanda rero rufite amatsinda n'ubundi 4 y'abapolisi mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Central Africa, andi matsinda 3 ndetse n'akabakorera mu murwa mukuru wa Bangi, mu gihe irya rwa FPU 2 rikorera ahitwa Kagabondoro, ni mu birometero bisaga 300 turutse mu mujyi wa Bangi. Mu yandi rari kuvugwa twakubwira ko u Rwanda rwungutse imashini zo kwita ku bana batavukiye igihe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryashyikirije ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC imashini 80 zifasha mu guhumeka neza kw'abana batavukiye igihe, zifite n'ubundi agaciro k'ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika. Ni imashini rero zitwa Continuous Positive Airway Pressure cyangwa se CPAP, zatanzwe kuri uyu umunsi ndetse zigashyikirizwa n'ubundi bitaro 80 hirya no hino mu gihugu. CPAP ni imashini n'ubundi ifasha umwana guhumeka neza, ndetse ikabishobora no kugabanya ibyago byo gupfa ku gipimo kingana na 50%. Imibare itangwa na RBC igaragaza ko mu Rwanda abana 19 ku gihumbi bapfa bakivuka bazize impamvu zitandukanye. Kuva muri 2021 rero UNICEF imaze gushyikiriza u Rwanda ibikoresho bikiza ubuzima bw'umwana n'umubyeyi bifite n'ubundi agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Hanze y'u Rwanda mu makuru n'ubundi akomeje kucaracara, twakubwira ko FARDC yohereje drone zayo z'intambara hafi y'umupaka w'u Rwanda. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC cyamaze kohereza drone zacyo z'intambara hafi y'umupaka w'iki gihugu n'u Rwanda. Drone 3 rero zo mu bwoko bwa CH-4B nizo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yohereje hafi y'umupaka wayo n'u Rwanda. Ni drones rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yaguze n'ikigo China Aerospace Science and Technology Corporation icyo mu Bushinwa, ndetse zikaba ziri mu 9 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari yifuje kugura biciye muri Lieutenant General Frank Ntumba ukuriye ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. FARDC rero n'ubundi yaguze izi ndege zitagira abaderevu cyangwa se zitagira abapiloti mu rwego rwo kuyifasha guhangana n'umutwe wa M23. Kuri ubu rero imirwano hagati y'impande zombi iracyari imbere cyane, ndetse by'umwihariko muri teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo. Jeune Africa rero yatangaje ko n'ubundi mu ntangiriro z'uku kwezi aribwo ziriya drone zizavanwe Kinshasa zohererwa n'ubundi ku kibuga cya Kavumu giherereye mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Iki kibuga cy'indege rero gisanzwe n'ubundi gicungirwa umutekano n'abacancuro b'Abanyaromania. Kinshasa rero yitabaje ngo bayifashe kwivuna M23.
Kiriya kinyamakuru gikomeza kivuga ko drone ziri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yohereje hafi y'u Rwanda zifite system n'ubundi zemerera gukora ubutasi ndetse no kugaba ibitero. Ikindi kandi zikaba zifite ubushobozi bwo kuguruka ku ntera iri hagati y'ibirometero biri hagati y'ibihumbi 3500 ndetse n'ibihumbi 5. Iki kinyamakuru Jeune Afrique rero cyunzemo ko gifite n'ubundi ubushobozi bwo kuba zava Goma zikagera i Kigali. Byitezwe ko rero izi drone zishobora n'ubundi kwifashishwa mu mirwano na M23, gusa amakuru avuga ko kuzifashisha atari gahunda ya vuba. Hagati twakubwira ko imirwano ikomeje kandi twakubwira ko n'ubundi iri kubera n'ubundi mu bice bitandukanye birimo Kibumba, Buhumba, ni muri Nyiragongo birumvikana, Kirurirwe, muri Masisi ndetse no mu nkengero zaho. Reka tukubwire ko n'ubundi Moise Katumba n'ubundi n'imvubu y'u Rwanda ruba urwitwazo mu bibazo bya Congo. Moise Katumba rero uri mu biyamamariza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko atumva uburyo ibibazo guverinoma y'icyo gihugu yananiwe gukemura buri gihe ishaka bo ibitwerera harimo n'u Rwanda. Yavuze ko rero Nyamugabo atari uwirirwa arira ko ibibazo bimwisha, ahubwo ari ubishakira ibisubizo ndetse bigakemuka vuba bwangu. Uyu Katumbi rero n'ubundi ari mu bakandida 26 baherutse gutangazwa n'urukiko rurinda itegeko nshinga nk'abateganyijwe baziyamamariza kuyobora Congo mu matora ya perezida ateganyijwe tariki ya 20 Ukuboza 2023. Aya matora rero n'ubundi agiye kuba mu gihe n'ubundi iki gihugu kiri mu ntambara n'umutwe wa M23, aho ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi n'ubundi bushinja u Rwanda kuba inyuma y'uwo mutwe ariko rwo rukabihakana. Twakubwira ko mu bihe bitandukanye Tshisekedi n'ubundi n'abagize guverinoma ye bagiye bumvikana bashinja u Rwanda aho bagiye hose mu nama mpuzamahanga bakarusabira ibihano, bavuga ko n'ubundi ari rwo nyirabayazana w'ibibazo Congo ifite. Uyu rero n'ubundi mu kiganiro Katumbi yagiranye n'umunyamakuru ndetse wa televiziyo Malaika yavuze ko n'ubundi bibabaje kuba ibibazo byose bya Congo ihuye nabyo aho kubishakira ibisubizo babitwerera abandi. Reka tukubwire ko mu yandi makuru n'ubundi noneho Somalia ishobora kwinjira muri EAC mu gihe cya vuba, ndetse umunyamabanga mukuru wa EAC Peter Mathuki yatangaje ko Somalia ishobora n'ubundi kwemererwa kwinjira muri uyu muryango nibura muri uku kwezi. Inama y'abakuru b'ibihugu n'ubundi bigize uyu muryango rero iteganyijwe kuwa 23 kugera kuwa 24 Ugushyingo yarusha muri Tanzania. Abakuru b'ibihugu rero byo mu karere byitezwe ko n'ubundi bazafata umwanzuro wo kwemeza Somalia nk'uyu munyamuryango. Mathuki rero yavuze ko umurwa cyangwa se umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'ubundi ari umwe mu miryango ishaka kwaguka cyane muri Afurika. Yavuze ko rero n'ubundi uyu muryango uherutse kwakira Repubulika ya Demokarasi ya Congo yiyongeraga kuri Kenya, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo, Burundi, Rwanda na Uganda. Ati ni isoko ry'abaturage miliyoni 300 bose. Yavuze ko hari na gahunda zo gukomeza kwagura uyu muryango ku buryo n'ubundi hari kurebwa n'uburyo Ethiopia nayo yafungurirwa amarembo nk'igihugu nacyo cyavuze ko gishaka kwinjira muri EAC. Naho mu yandi makuru twakubwira ko Amakuru yasabiye Israel n'ubundi guhagarika ibitero byibasira abagore n'abana. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Israel igomba n'ubundi guhagarika ibikorwa byayo muri Gaza byibasira abana n'abagore kuko bari kubapfira ari benshi. Amakuru yavuze ko nta gisobanuro na kimwe cyatangwa ku mpamvu ibi bitero biri gukomeza muri Gaza, ahubwo ko n'ubundi bikwiriye ko imirwano ihagarara. Yavuze ko nubwo rero ashyigikiye ko Israel irengera ubusugire bw'igihugu cyayo, ariko igomba guhagarika n'ubundi bitero muri Gaza, ndetse yavuze ko kandi Israel yamagana ibikorwa by'iterabwoba bya Hamas. Abajijwe niba yifuza ko ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byasaba Israel ko ihagarika imirwano, yavuze ko yizeye ko nabyo bizabikora. Twakubwira ko rero kuri ubu abantu bagera ku bihumbi 1178 nibo bivugwa ko bamaze gupfira mu ntambara muri Gaza. Muri bo harimo abana bagera ku 2556 n'abagore bagera ku 3027. Abamaze gukomereka rero bagera ku 27490 barimo abana 8663 ndetse n'abagore 6327. Mu mikino no mu myidagaduro twakubwira ko ikipe ya Zimbabwe The Warrior yamaze kugera mu Rwanda gukina n'Amavubi mu mukino ubanza wo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ikipe y'igihugu rero ya Zimbabwe izakina na Rwanda tariki ya 15 Ugushyingo, ndetse yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali saa 6:45 z'ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu
tariki ya 11 Ugushyingo 2023. Twakubwira ko rero n'ubundi abakinnyi 9 nibo n'ubundi bazanye n'umutoza w'umunyabrazil n'ubundi ni Brighton, ndetse bahise bakomereza muri hoteli ya Parina muri Kiyovu mu karere ka Nyarugenge, mu gihe n'ubundi bazimukira mu karere cyangwa se bazamanuka kuwa mbere tariki ya 13 Ugushyingo mu karere ka Huye, ari naho bazabera cyangwa se hazabera umukino. Akigera Kigali rero umutoza wa Brighton n'ubundi umutoza Brighton aganira n'igihe yavuze ko yishimiye kugera mu Rwanda, ndetse yongera ko n'ubundi azanye bategereje abandi. Twakubwira ko n'ubundi nyine ikipe y'igihugu ya Zimbabwe izamanuka ihuye kuwa mbere nyuma y'uko abandi bakinnyi bazaba bageze i Kigali. Biteganyijwe ko ku cyumweru tariki ya 13 Ugushyingo 2023 izakorera imyitozo kuri Kigali Pele Stadium. Mu myidagaduro hamenyekanye n'ubundi abahanzi bahataniye Grammy Awards. Kuri uyu wa gatanu rero nibwo hamenyekanye urutonde rurerure rw'abahanzi bahataniye mu bihembo bya Grammy Awards bigiye n'ubundi gutangwa ku nshuro ya 66. Recording Academy rero isanzwe n'ubundi iri mu bategura ibihembo bya Grammy yashyize n'ubundi hanze urutonde rw'abahanzi bahataniye muri ibi bihembo bihabwa umugabo bigasiba undi mu muziki ku isi hose. Twakubwira ko rero mu bahanzi bo muri Afurika bagaragaye ku rutonde rw'abaharaniye muri ibi bihembo harimo Davido, Burna Boy, Sake ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Twakubwira ko Burna Boy rahatanye mu byiciro 4, Davido ahatana mu byiciro n'ubundi 3, mu gihe n'ubundi abandi basigaye bahatanye mu cyiciro kimwe gusa. Bivuze ko rero Burna Boy na Davido ari bo bahanzi bakoze akazi gakomeye kuri uyu mwaka cyangwa se muri uyu mwaka muri Afurika. Ku rundi ruhande ariko Diamond w'ikomangoma mu gatuza, ku rundi ruhande nyine Diamond wikomangaga mu gatuza ko n'ubu agiye kuzana Grammy Awards ya mbere muri Tanzania, byarangiye n'ubundi atagaragaye ku rutonde rutabonetseho n'ubundi Wizkid usa nkaho n'ubundi ari mu kiruhuko. Inka rero yacitse amabere ubwo n'ubundi Rema atabonekaga mu bahataniye ibi bihembo, habe icyiciro kimwe cyangwa se n'icyiciro na kimwe, kandi yarakoze n'ubundi indirimbo y'ibihe byose mu gihe Rush we n'ubundi yaje kuri urutonde. Ibi bihembo rero n'ubundi biteganyijwe kuzatanga umwaka utaha mu kwezi kwa Gashyantare mu mujyi wa Las Vegas ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urutonde ruriho n'ubundi abantu bagiye batandukanye ndetse benshi cyane bazitabira ayo marushanwa n'ubundi nk'uko twagiye tubigarukaho. Turagushimiye rero, nitwa Bernard Kimimukeza, mukomeze mugubwe neza kandi mubone ibyiza byose mwifuza.